Grobničan je u trećoj HNL Zapad neporažen 6 mjeseci i 25 dana. U 15 utakmica sjajna grobnička momčad ima 7 remija i 8 pobjeda, a jedna od tih 8 izborena je teža nego što se očekivalo prošle subote, kod kuće protiv gostiju iz Senja. Na Mavrincima Grobničan Nehaj 2:0. Domaći su dominirali doslovno od prve do posljednje minute susreta, ali do prvog su gola došli tek u 74. a pobjedu potvrdili u 87. minuti. U tom razdoblju i s igračem više. U 8. minuti domaći su imali prvu prigodu. Pilčić je lijepo primirio jednu dubinsku loptu, tukao iz okreta, ali je Luka Hodak pravodobno uklizao blok, pa je lopta završila u korneru. U 31. korner izvodi Matković, najviši u skoku je Brdar, puca glavom, ali lopta ide zamalo uz lijevu vratnicu. 4 minute kasnije Miculinić tuče s 20 metara, Herman odbija u korner. U 41. Miculinićev slobodnjak pogađa nekog u živom zidu, lopta mijenja smjer i vara Hermana, ali ide zamalo pored gola. A 2 minute kasnije lopta u 3 poteza dolazi do Matkovića, a gol Nehaja sjajnom reakcijom brani Igor Herman. Prigodu je u prvom dijelu imao i Nehaj. Lucija Tomac izvodi slobodnjak, Petar Bandić prijeti udarcem glavom, ali Dino Curač ne dozvoljava senjsku radost na Grobniku. Prvu prigodu domaćina u nastavku propustio je Matković već u 50. minuti. Grobničani su pritiskali goste i brana je popustila u 72. Dražena Pilčića u jednom je naletu u kaznenom prostoru zaustavio senjski kapetan Domagoj Prizmić, sudac Spudić pokazao na bijelu točku, a domaći kapetan Marko Miculinić rutinski zabio za 1:0. U 77. Nehaj je ostao s igračem manje kad je Pejanović dobio drugi žuti zbog prekršaja na Brdaru, a pobjedu Grobničana osigurao je i potvrdio Marino Matković 4 minute prije kraja. Dobra 3 boda za nas na kraju, teška utakmica, znali smo da će biti dosta tvrda utakmica, znali smo kakav su oni protivnik, da neće biti lako, možda smo u jednom trenutku ušli malo u njihov ritam utakmice, ali eto tu smo prelomili sa tim penalom, nakon toga je pao i drugi gol, mislim da je sasvim zasluženo naše 3 boda, ne? Pa nadamo se uvijek onom najboljem, imamo velike ciljeve, to ne skrivamo, ali idemo utakmicu po utakmicu, radimo tjedan po tjedan i kažem, nadamo se najboljem rezultatu po nas. Zaslužena pobjeda domaćina, mi smo svoje prilike čekali iz kontranapada, imali smo 2-3 situacije koje smo mogli bolje reagirati. Spremili smo se za igru Grobničana čitavi tjedan znajući kako oni igraju i koji su i najbolji pojedinci. Kao što ste i sami rekli, izdržali smo dobro 70 minuta, jedan nesmotreni start našeg stopera za čisti 11-terac Grobničana. Poslije smo možda još nešto pokušali, ali kad smo dobili crvene kartone, onda više je bilo jasno da je ta utakmica završila. Mi smo pokušali sačuvati igrače koji imaju 2 žuta kartona, međutim dogodio nam se onda i ovaj crveni. Nama je još utakmica s Krkom jako bitna za ostanak u ligi. Grobničan svoj put prema jedinstvenoj drugoj ligi nastavlja gostovanjem u Kostreni kod Pomorca, a Nehaj će u 24. kolu kod kuće igrati sa sve uvjerljivijim i efikasnijim Krkom.